I gdje ste ljudi, u današnjoj epizodi snimam moja prvi tutorial na mom kanalu. Kako instalirati Buildershot i kako igrati. Ja u stvari vidjet ću da ću da igram, a ne, prvatno neću, moram da učim. Škola. Evo ovako. Evo njihove stranice. Ostavit ću link u opisu videa. To je deskripcijama. Down the game. Ovdje. Tako. I onda ovo ovdje. Ovo mi je, ako imate Windows, onda ovdje pritisnete. Ako imate Linux ili šta je ovo, iPod, onda ovdje pritisnete. I Windows isto vam je. Ja skidam ovo ovdje što je to tačno za Windows. To skinete. Biće kratak tutorial jer nisam imao što da snimam. Pa idemo ovdje, prebacite ako hoćete, ali ne morate. Ona više neće trebati. Ovo isključimo. A onda idemo ovdje, da. Next, inage, profile, može. Mislim, pogledajte. Instagram, ajde. Evo ga. Ali vama najvjerovatnije neće biti ovako, nego će vam tražiti nešto da uradite, ne znam ja, neku verziju da namestite, onda da vam se to skida. Pa ja tu ne mogu sad ništa jedino da instaliram Buildershot, ali shvatit ćete biti prosto, ja mislim, ono. Ko ne zna, pa nemam pojma. I dobro, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Pozdrav od mene, ako vam se svidjelo, like, subscribe, ako vam se nije svidjelo, dislike. I do sljedećeg videa, bye!